Zona evedu kwa Pan Africa po wona yekemi na nkwa beduma nyoma so afo moda kwa manya bona mesiama wa make gapopo ya ma na low TV nti chukeke gapopo kanye ya ye na webe ya gaduka premi akpale kanu so so leji egba enye jijoto hare number egba anye promi gadugo nogbonye ye na duka premi le gbogbo printi la mesia mi akpale kemi awe atu evedu odu na nyebe eye anye wozi gbanto ikene le wona ekpomi Pan Africa program yuko wona minya be yefugbe program ye wonye eya kwenye program yikemi wona mina nkwebe dumanyo maso apo bidemi akpo mi apoto gbe o mokaji otuo hafi lolo no odomi mokaji otuo hafi de kawo no odomi ye na make
mokaji uto hanu agbedidi metogbo medie kwaji abale ke kwaji de ligba odi kanu ka boy wucho parentinye zigede mi gona be nunya dido ya simotu ne oda susumata ye tefe ya no no amafia no sia no nyanya o do ma hi mono popokwe onye hasu asinye susumata ne be mile wona ye wom yo so benya ade yiji meyi na nwu ale na sia masi mededefo yi mesikpo ye ne dibi asena na kure enu ikele fudem na osusu a mi afa kapoje si kenato anworo wo message so akoto ayi anye 0503 447550 0503 ayi anye mi apa message number yi kenato WhatsApp bla o message de say ato tepa ma voa o moyo na number ma ye na nyemaka wona e wo miela mi hie amesia mafakpepere hu o ha owo na no wo ma gba mi apa mumu number anye 0243408086 0243408086 meletepe yakple asioma dagadu yi na makanye modern dollar wenye titi kple sewa mietege kpo yi kemiate wawo no klalo na nyebe magblonya de mededefo a domdo na kweto message nam alabe evedu openu ikebu nyemi afa de konu ikemi blafone mi akpo moaji mi ato awedo medibe mai just 2 minutes yivo I will be back. Zanaba the Gagugrova ye onyeji jomanya gro number ne parentinye ye ne hojigbare me yivatu nicho ikenya okura eva ya manomia de vumi alaba magloba ikodonye fia medajo gbare ne dublibuo benye fie dudu amanye chacha me yetefe me yiwoki me wokio kabonu ikeme hiachu eduogbo enye be wa parentinye alaba mi fio mi apa mashishu du magawo kple de kakpekple de tugbo katale du mo kple ntinya alaba edu atefo yi wole tsofa gbogbo nye ya tefe makoye ogale na mi atudu odo de susumata anyi chokosra eva yi afa okuda ikenye nyi chokosra me mi le fefo okuda bejagbagba hu computer lab de mi adevu mi gomeje sukua ambe alaba hafima hu lab ya maglobo mekpenye fio ye medrire o kata opon kuma kple duma shisho mi kata mi we bedegbe na oba fie dudu fifia me ganya voda dala bo fe nya konyo ala be gana dukwa apa simatianso dukọ de sia da lo mi afa suku o plutoto ele be mi awo ike mi atonwa wo de susumata nye fie o ha o parentinye be de mi ayi de fu mi ba po computer lab ye kama hu na fu mi RC primary school ni chokosira wokura evayi na mi egbova balenu fogacho computer lab enti Yeah.
Suku of Ume RC KG and Primary School with computer lab ye came for now. Mamma Demaza Monopopo adak pene Hamus have and Kadaka Pipita to go Catala for me do Malabe, a Kenyambo Jabba computer there, my brother how Jabba by the Siadi, Hoy Kamemi or Dorua, or Wijra Homodo, yen and the Makanya Fio do Motorica, Koyona Betogbe Apeti, Vamagade Yonebe 55, ye had Jabba Bali Bebe Ekpa Dex. De kadekamo 40 ekpele computer lab ntimichone ka mele adomda hu me vigigio katan la plug be sia bere fifia adonya plejio be mi agira mi dedu eduye kele mi si konye humi ta Christmas ye gbode mi okatan mi gbova mi de yevo be homecoming mi no anyi mi butama aleke duo na yide ngo batakpa no ha wa me kele nye kpoma wo ha jagbagba be eduye kemene chua wo ha wode na duo manye dufie dede manye dufie mie dufie dede yekui aton awoma eyi amawa mado anui ka wona oyebe togbi akoso educational foundation tema global foundation ma pagbagba jeja ye mie kere anumonti awuye lenye kpoma wo ha aton we awu ema mina mi jira mie de duodo alebe mi ajujo blugbaji oyi alabe na gele blunyi gbaji a akobe eduvisu are ko nye valo lebe na dua ewebe na mi wo school no amino tepema yi mina mi agbogbolo fa amanto pakplokwa yobe akploko awu yokpere ntinye nyi chokosere va ya odomotado nye sister Victoria Biangu nena mi sidi blava yi na makenye Gada Wise sidi we nena mi efo Anthony hehieto nena mi 50 Ghana sidi we de kene na mi Linus do vojogbe na mi sidi blava for kene na efo David Amataku sidi we nena mi Kenneth Kujo Chaoji na mi sidi blava Frank Kumuzi sidi bla to ene na mi yemi mama Patience afi ashangbo na mi sidi bla aton vodeke ka mi no yike wo na be Mrs Kacho vamagede yo na be mama ka wo ha ododa sie wo nye be na kpere ntinye egba gudu a na be wo no wo ma ala be ndeka jojo nye be mi le nkwaro senye pe nkwaro na menye be program yo anyi mele nkomo sego wo ha otogbe nkwa ene etoe egba jagbagba be nko na edi amade yike oplemi desuku po amade yike oplemi no duana mokwa na sonkola TVG Pan Africa TV maje babia ugom egbavo a obi wona manya be birthday obi amara lo fa jigbezadu birthday ta mayi te fa ma afi maje wona ugom mieno yike oyona be Lydia Klege eviuba egbe kosiraye ne kpop bla ashiki 90 years Lydia Klege ona menya be batowe nenye va eledede do fifi la viwo yikan oyobe Natania kple mawufo moa wo we shitrele fo ma wo katan pa fodoma ba yo le Yehowa mawufo jogbanyui dimna wo obene no agbe le yo nti pe hafi na yide togba ogbo ke na mi ayide jia amevelianye Vero ametogo va obe enkoyeke amagede nyana kwe konye de la nane viwo ba ni choblara eva ya enye ojigbeza viwo ikenye de la Moses Willy plus fire obe obi Yehowa ma fa gbedidi na wo obe aletete ne lagbere yuntia anyowu be na butara yu ugbo ta ole Yehowa ma fa yaira pra gbedidi ebiam na wo emanye miato fe babia o kan nye producer ebe ye novi ike oyo na be Hana Dagadu
Peace Dagadu kple Caro alo Caroline Dagadu ye bie egba nkeka pajijama nami ebe chu chojora ke mamie gegegerua enumi nusia nui ke mi akasia nezu yaira Hana Dagadu Peace Dagadu kple Caro alo Caroline Dagadu eyacho asiwoma Lily Dagadu egbo miaje miape wona ugome dans babia gbanto cho Kofi Kaiser agbleze gbo abatogbi mechile evenyigbaji yemegale evenyigbaji ko bedi ma bia beri le dekonu me mieno nane yombe mami wata medi ma bia be mami wata de vegbe wonya nko wonya le nyawo nya tepe ma le nyenu sosoro ma nyime kerenti le tepare ke be mami wata eve nko wonyon ne rigere me ne le obie ma ogbo be wata ma gbo mo yole yenye water aloshi mi ovegba mi me yoshi be water ta ne nye be vegbo nyi kere mi gbo be shi ta nyemenyi nene mayo vo mi togbiwa nu ye yomo le be mami wata o wie be tokosu le vegbe ma mi yonu ma be tokosu akobe miafa nu yoyo gbamela bale ke nu yoyo nwanyi chugomejeje no ta akobe nu gedewo yomi le gba evanye hihame fe ngoyi nu nya sosro vivivo ple miafa susu ike eike nu va bubum vola mi va za miafa susu kole na no kpami ta maglobe enuma menye nenema oyo ta chogbeji anabi ejisi mami wata fe nkole vegbe ma mi togbo yo mami wata be tokosu akobe batwe ko be na no wa be aziza menye vegbe nko mi togbo menye nene ma wo yo enu ma gbogbo onye gbogbo ma mi togbo mo yo be aziza gbetoge mi togbo yo aziza ta ne gere de konu ma amoyo du hu na de konu amoyo se de konu go menya de konu fe kenua wo mo wie bi aziza wo ye be again beto gema ima wo choji vale yombe age mele yi dige alebe enuyo kata mi popo ngba even apemelan be dadi plutôt ma mi to gbomo yo na mo nkole mo si mele yi dige va gba no mo kata me alebe mi asew gomenwi nam to bi teacher do chenye ya enye no wo yom na no fia mi kle nyesuku viwo egba medibe na de nkoyo kata gomenam to kukure de menye be yile nti o kana bia community ro ganade togbi ebe no togbi nkwaro yo be ako agbo jakpata ago ganu tameklo poha goka ye ni be mayirejia hia ple funubi nkomo kata na yova ya mietogbo yo nkomo kata be jikwi nko na mare le viji okuku o le viji okuku ba jire ka o shiagba otro amiafo nko nenye be amama yide doplefo ko yento la fa mako fo va o jiko de vichiani o twa nkwado to bi ke manye amagbetofo nko na de vimo nkomo odumetonye nko yo kata yomnele tameklo boha goka agbo nuka ago pleto makata mi yo nkomo kata be jikwi nko amada ati atre ano nkoma tomle ahanu fo abazu ahanu nkone gake nkonto fo gomochupa yenye jikwi nko ka eyire jibe hia plefunu bi le mietogbo fe opo nkochocho le dekonuma nu sianu ike mietogbo wa le nkochocho ma wo wone de dodo adenu ye wo dina kokoko be nkwa neva de susu adeta tanenye be amade plesro wo le fukpekpe me alo le hiam hia kameme hafi ova jivia nenye ntu yo yebe hia nenye onye nyonua yo yebe funubi ta miade jesi nenema togbi nkonye nye koku mecho agave asidohui vamele suhu madibe na de nkoya gomenam enofudem nam gudugudu alabe nko gai wonye deganu me wonu kunu bi ne bi bebi wala be deganu aminya be agave deganu la
Togbi deganu. Okay. Deganu a enye nkwade ika wochona abe ahama nkona. Kake egbe a evazu abe amaro be togbe nko alo zinko. Ike gavazu ahanu nko ha ne amaro. Vole nko chochonu a nko ya ahama nko ewunye. Enya gbenye biri do wodie ganu afi die. Alo anyanwi be na nele wo wo. Nene wonu makpel amada amamalogo. Le kparum gbemala ike mi obe jata enye like eduo evunla de siade. Miatwe ko be jata mloanyi la lodon. Yeko egbon na ba shitre le jata ji adadu college. Edige le jata maun. Egbon ma eva edige le jata. Le simonya be gema eva edia ye metele nu nogo. Susumata shishi oglo na bedi de egenu hafi na dige. Obemo kwa azori. Susumata olebe na no Pan Africa TV. Bom, meletonye sinu wogano nusrom ano no fie mu hato we na wokwa. Bere mienti miapo mumu onye 0243 408086 0243 408086. Apatobe biemberi abe zigedia mietogbo no gbogbombe no nya sepegbere siadia le gbogbogbla mo ko be fegbewo amado ho yeji egblo ne de wo program yeji fi benyenye program yeji be eva wonya magbanto togbi le enyamu gbogblo me de ne tenwo no mokuku ade hekpo be eva wonye amagbanto maha Bagbolo le nyenu fefie mo be consider talk plus consider veyuva ibe iheme fe gomejejia amare kemele iheme ye kanye magician aton anyale ke iheme jegomi te fe iheme jegomi twa emo kata mi aposusu ekumikono no makpa no gbogbolo susu yeta megedi no no yoglo be mi ohio mi nyengogbela nyebe le nyawo nya te fe ma de konu yo kata le ihema ne lenkule miofa o miafa de konumi miafa de konu denu de konu de siadima le du de siadima nu sianu yeke du ko de siadina wa eve o fa de konu a denu nu mo katama ne gere du ko ma o fa nu yoyo ado o fa nko chocho ado pletotowa eva o fa nko denu nu mo to gbima enu mo we ozube yentimi no susuma wo bumtwi be anye be do hi miawe nye ngogba na niwo mitwe ko kenyolo program yo mvala gbade bevado hafiva ho street hotala question so nyimo to recommend kumela agbagba jemta me be aba speakers well obeba bia ma no kweku oga troga nglozi gbozi evelie ebe nenye benya tefe wunyedi kesusukata evaule efukwepeji egba you see le nyawo nya tefe me mietogbo mekpefu vayo gake enuyo va jojom egba pe kunye be mi va le kodum evawo va le kodum ekodudua ye webe mi apenu gedo vage le miesi elabe ne amadenye de konuta meduoko enuma kwenye mi apefu pepe kekpe mi va le egba togbi medie ma biebede fufu toto kai le bomeno ple jogbese dome maha enu reka kunye esereka kwa mesi amotova gbeto yama bomeno no be bomeno enye nuka manye nu gbagbare ke nyo le tefare ke ye ogblo be mamo ne nchu dokple nyonu ye shie kore nyonu ma e shie hafi wa bla azuvu azu amagbeto a nono meme no nu mo le gafufu mama ye mi togbo yo be bomono medwi maga konti ake no be bomono e mela bale kan mi o Kristo to mi no anyuka mi afonu to mawo nti abe mawi do tu eho legifo pli ge o enje Gabriel Peter Yesu Kristo ho la nye pli nyonu mi dovo evigbo na va do chuma
moeji de vie totoge vuike nye ntufo vuva chaka nyanu fo vuva fi wazu devi vuma moeji tomo le babla etotroge vuva bazu abi enlado men atula mo vu ka va zo amam moeji tomo le ka fi le no mo mi no va blava e va zo wo se ma ye va zo jogbese anu de ka konye ga ke gomesese yi melenti abaleke minye nenno. Wow. Tobi zigede a onu fefi onya no sesem nam va melona gbere be ya fonu chu Western Togoland ntio. Western Togoland ye kenye mio eva o mi afa dukodi nyatefe nya ewunye be dukoma atonwa ga no odokwesi maha. Tobi medibe na gbam na mi le nya onya tefe ma enumo odidi ye matonwa fonu chu nti kpata nenemo. Be deje si be no be Western Togoland na wo nya makawo. Nyokata minya be le efakpereka alafa enyi bla nevo nem 1844 ye yevu onto vai wota pepare le Germany for du ke wo yo be Berlin wona nkwe be Berlin conference te fe mo yevu onto wo tasi akolodo kwesi ye Africa du kowa wo me kake le wo kwesi yo na nkwe be map do to na senya nwe. In 1844, yevu yokata le ihema wonto utasi akolodo kwesi alabo wonto uta umadu ko kata ma Ghana kwi Ivory Coast yevu wonto edali fo miedomi Ghana kwi Togo wonto dali fo miedomi bano be Togoa ike wole Togo agokole fo poplota Togo yi ke va dore ke te pe ke mi be monotosisi cho monotosisi fa pa ke va denu te pe ke mi yo mbe nuka number nkute fa makuma wi te fa mo fete kpelenti va gere venyi gbaji gere north even Mahama President Mahama okata odue mochwa okata ole Togo me gafofu moma yake ko va o map over ta map gafofu mama you nto o mamie do kwima te pe man go masa je go motwi ma ta ko va on over Ghana no do kwesi Togo ha no do kwesi ta o ma ya German to wo no he me pete control alaba nyokata mi va pe de jesi be le he me pa va eko wo ile fa pere kala fa sheke play win 1914 na overdo Germans ji olebu ajo ta wo jojo mi ye over ho anyigba te pe ma ko zube France ple Britain wo wa vata over ma Togo mela pave ye English to ho bi ole mio home ye Togo ha hechi mieto France to sima gake o mekpele Ghana ti o le yevu ofonu fofo ma fe be obe mio mia fa dukwe malulu ye tepe mele miatu alekobro habo itoto mola anagbele nti o talebo atwomi kokpele Ghana nti abe hodasi do ene desusumata we ko dawo na ko be plebiscite man ko lobe ale ogbo be referendum awo akanuyo wonye be ona minyanwe be amoyo kata le tonwa o le Ghana mo hoho o yo amyo gafofoma mo be transvoter Togoland ta ton pekia o kata anglo duo kata gbozome joje plutôt kata obo le Ghana mata wo me d'accord ta gafofoma ma joje tota ava gere nuka adakru nuto ma heya wo we d'accord ple amoyo le hope enu ya kpando plutôt tomo ko d'accord odu Ghana Togo toji mi va kpele Ghana nti gake nu ye jonye be elebe wa wo gomesese gbalan de dade be enu ye mi we elebe sosomi na swe wano mi domi na nyebe president cho Ghana elebe vice na cho mi egbo na nyebe president cho mi egbo vice na cho mi wo ha ogbo omo wonu mo ke America va kwa kodadaji gafofuma me ko yo na be Espinoza ye globe no ye va egbone Queen Victoria ke no anyiga fofoma me bi elebe wa nwa agbalan le ko dare efe bla ton 50 years megba no wa bie mio jiji meyo va va ge gba bede enu ke mi togbo wo fe gbogbo va yide de milon legia gake ogbo mo nwa agbalan ma ye togbi papa vi hogbe de to wo buibe do hi wo nwule ka fi odwa siji
ye yu metimol ala be gapopo ye me hugbede to chua ye nye 50 years iko dako ta le senua ele be watro bie mi okata biri plebiscite ma mi lo de gia enumo vevesem amado le yo be ele kokoko be mi onuka bi hamia de masile tepe ala be Ghana du kope senua amare kemokpomo anye Ghana vijiji atekpo be ya ka Ghana nyi gbade be ne no do kwesi yeta afi be esie blamo yo kata le voter region be ate wa won rains ga kama Ghana du ma afi na no rains e wo mo ala be sie nye be ne nyanye Ghana ville Ghana du komo kwa me kpomo atekpo be ya ka Ghana fe gulogu ya de be ye hanu no do kwesi na we a eles enuye nye problem ikeli minam adaba popo amve magbona just 2 minutes no ikawe na be Cecilia Nyavi a anglo we wonyevo ele mi agbole pan Africa gomotepe ya na mi sidi ewu ye na makanye patience afi okay mhreva ye na makanye miano Faustina Ajope megane na mi sidi ewu Martin Achu modu ya na mi sidi we ever Emmanuel Hena Opoku. Okay, Emmanuel Opoku. Nena mi sidi bla acheke voreke. Ye ne makenye atanli aina. Nena mi sidi bla voreke. Victor Kokunyu de ka sidi wi ato nena mi Francis Kanle. Nena mi sidi we de ke David Akpo sidi we de ke John Kobla Nuhuhu sidi we ni Johnson Gabi Agbeve sidi bla aton ye nenema kenye Ben Jito Numaji sidi bla ve Kwame Aguze nenami sidi bla ve Richard Ale nenami sidi we de ke Jupiter Kodo nami sidi alafareka Prosper Amekafu sidi bla ve nenami Samuel Paitia Atali. Okay, nenami sidi bla aton esinam kluche sidiwe deke Israel Nyave okoresa sidiwe ato nenami John Agbovi sidi bla ve nenami Bernard Ngoyi nami sidi ewu ye nenama kenye miafo ike oyo na be Samuel Glekpo nami sidi ewu delali jiwonu sidiwe deke Daina do atakli nenami sidi bla eve Mike Panibli sidi wed atoene na mi Rosemary Kuglenu sidi bla ve Winfred Soku sidi bla voreke David Daniel Ameku na mi sidi bla vo aton Francis Mate
Ogbe. Ok, Francis Mate Ogbe. Sidi bla atovore kene na mi ye na makenye Chenwell Asafo Sidi ewo Mawiena Eric Tomekpe Sidi wo Evans Amuzu Glakpe Sidi ewo George Gatogo na mi Sidi Blave Christopher Duno na mi Sidi Bla Eve Joseph Kojo. Okay, Joseph Kujo alo Kojo Vivant Sidi Blave na mi Vaida Ameglan Sidi Blave Vodeke Janet Zida alo Zida na mi Sidi Bla Aton Abraham Amenigbo Sidi Bla Ton ye na mi Awuji Joseph Sidi Blave ye na ma Kenya Agnes Tamaklo nami Sidi Bla Eve. Ama biebe togbi ebe susuka tai wo gblona be efia wo moduo ndudru alo ndudru ike enwu keleji o maha. Sister Dovi bebia ya menye efia wo dede kwe onye nchu amesia me kenye nchu. Yo do nchu fatinu. De kakpe de sia de ke do nchu fatinu o lodo kwesi ye o tadowo esrole honne majebu adu nu ike nye enudodrio no be ndudu ike nkelejia menye ndudu abablodo plito mapanya gblomolo eveto ndudu yoko echi ndudu yoko chi kode o fanya gblomiele akple wadanu ko apodechi wawo flo Peter Tomoa nenye nchu a egbojo na nchu le epe gbogboma meduon san nchu fe gbogbo ikelemo mio amegbeto wa gbogbo emienye ntilan ko ilelele gbogbo nti susumata na amegbeto bi awona na awo gevo kafia ba kai doku gbogbo elemo wa ele control gbogbo echiri numawo menye miowe yechiru ntu yechiru ta nyemedibe mia yideji fun nenemo medibe na segomena aba mabiebe le susukata le dekonuma wo gbena kokokube nenjebe amereku ayo vadi amapenti gbalen le wo de kokokoma ha zigedi wono nyaro globe du kode sia de plefe kokolo kokoi gake le ema megba amegbeto pete enureka kwe wonye le dekonuma mieto dejesi be ne gele gbogbomi agbonu asheke ye la amegbeto de sia disi ketune na senya enwi mieto dejesi be le dekonumi agbonu asheke ye la amegbeto de sia disi agbonu mo wa na bi amegbeto la gbe agbonu mo nye onwoti do ameve eto wameve kafra miafe nchu edoeleme miafe nyonu doeleme pli miafe tepe ke mi dia fojitoi ele wa ma den enku ameve pelenti ele ma sheki wa ele wa menyi asheki lenye miafe nu ma agbonu asheki mai menye doko uwe la megbeton ti juru de siadi fodo ko wo le gbogboma ta haf nenye ba megbeto kui hafia ma pe gbogbo ikele ma du la miemi mele bobo ta nenye be ne pa megbeto fe ku fe kwa na ma de le do na nto gbogbo fe du le amiema afia gbobi kwa mele bobo ta le gbogboma fe du ma no do voa zigedia na no yeji na ma va kuvo le dekonu ma ko na ma kuvo o kwa ma ko liedo no ku odo akwa ma lienu abega fofo gbogbo ala lo nkekere kana na no yeji le tepe maike de view le programme e pomenya no sia no maton agbro de susumata mi to gbomo be yo pa ma na chi tepe mo ela beji hosenye be amegbeto amekukure sia dia nenye be wo medi wo ntilakio ntila la minti no medio yo medi nwele monu wa nwolie mejuo kabao nwolie no na apentilanti ta nenye bo vai dia mama lete parevo ye o makpenyo yo county gbalan o yo shiale ha be hono shi o lie na amakuku
nenye bo mele shima na amemo ha zigedia efe nu blofa osogbo onu nwefo ta enmo nu blofa osogbo onu nwofa susumata mietogbo medina ba amakuvo nye vevesesevwa wagava no gblemo kakegba vazube Christo subo ta ediefu be amelena segome be elebena mi okususu kata olebe wakweva udema ha togbi mediba my mom baby me carriage be me of gbeto me fa baby odi ebe medi ma bi madontina be duko ever yele amaibonyi gbaji kan yevu mo colonize alomo no yevu ara kepe poplotekpo duko manye Ethiopia kwakwi Liberia yele nye bi be Liberia de the yesebo bi America top duonye America wo criti country ma le Liberia ko na nkwebe Liberia ke gomanya liberty enuma amedidi tan na mun keke bubu na mavafu nu kochu emanti abetogbi medie ma bia bedi agbolobe Kristo to yenye ye dena catholic edena catholic nya medena pentecost togbi medibe na denuya menam gban anointing oil ikeza Kristo to na de numie wonya yi efefele adeye yi gbogblo di amono no fomba manyu meti ma biewu abe Kristo to na be anyu maha be bia yotogbe ne medonti me kpo na ne me pa messages over onogbosu gake ne mi gere Bible ma 1 Corinthians chapter 14 verse 23 efo no kokude tons ye glomi no ekenye adeye Bible be fi mawie le question ma bie mo nyemenyan ebe nenye be mi fufu ebe ne hamabli bo fufu de tefade ye wole Yehowa ma wo fe ganyenye dom de jialo wole nu fom ye ko anya ye glomo le lo fo nu fufu ma enye gbogbogbo ye ko ntobli bo kra o mele mesemo nenye be amade gelewo domede viveto amamenye hamamo beto hamamo yemenye Kristo todi de ma bube mileda pa jem o maha nenye be adeye ye mawunto kwene mbe mi bure susu kata Bible gal question ma biela roli ma quotation Corinto to fa gbale gbanto eta win pukui blave vo eton 1 Corinthians chapter 14 verse 23 mega bienye question ko va le tepema eyiji le gba bienbe anointing oil well nyemanya be onwele Bible matefala bo no kwa anointing oil ko no gbedun la vone gere Bible ma King Solomon anointing oil a enye amia de togbe ke Jews alu Israel to no gbona efieduga wo kwene de enyi fadu alo atigli nyu fadu wo we abe cap na yo fare le fefefema ye ukona anointing oil male nu mo ma fa ko collect amena apoto abe jesi de ene abale ke mi da evanyi gbaji no bona do fia do lie fie aba de ho a wo die jesi fie ukọ anointing oil akọkọle tamene utrogele ntikekeke apa wupre nu kata awo potopotopoto mele te fareke be wo anointing oil a ye juice alo kono gbedon ka kenyemenya mo eji oto hafival ova kwele gbedon ta tepeme enume nyemenya nchuti magblo mele mada kumanya gro na benele wona ya kpo moto togbe akoso adenlia enyenye fiagan lo paramount chief na vumi blefogo logo kata mada kumanya gro na bo wo hanala alodum lega fufu yama ye pepere nwi ke me hia chugbo okwenye 0243 408086 0243 408086 wona e wo mili meganye wona eke achi amu abe patience afi ashangbo hawo de dejiko ha wo ha perminti alebe miakpale ke mi woge egbabe wa detefe maham ne wanyu anya producer be mahodo matwetwe buyale 2 minutes pepepe metrogbo na
Amegbetonya la sese le novien ebeta me susu onye von beto me goglo asima te watio de menye ma obasi nu do anya amenyowa apenu nya le do me vedi kadi nechi me kuno che enyale hu nyento kple me daje mele me uche egazunya etieta ke nya fotola no aga no do me ve na so dola jale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  eseselo yo ewa nu bla mi pa nyemenya chemewa apenu nyele do me 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 yen makwa jibode la si oboko boy achitrele vijiju katal St. Stephen Catholic Church kele koforidia nkrakan pa fodum vawo alo ewe yinio machitropo tu pa fodum ahade ajifona mianovi ka alo miedada ka oyona be Mrs. Nyaji nicho alo kosere me miesebe sro sanvo aruya ejebo wajo yeta wojoru amagboto jona ku ne joala evena yakebebie nyebedi nenya aleke noge ugbotwa Yehowa ma on dejifo now Yehowa ma ne venu alebe wadeji because manya be miamvema amareke maklamia do mi yenyi bokpo ha ba mi shitre kla mo bubareko miamvema ko zona ba aleke kaleke ko la ha ma wo pedodo wa menyemio amagboto pedodo amanyunyoge no Felix Agbeve nana mi sidi wo Emmanuel Totime nana sidi bla voreke Philip Agbovi sidi we atoene na mi Simo Gakuna mi sidi bla avec Christiana Awuja nana mi sidi bla eveye ne makenye Agozi Koku Senyu sidi bla Richard Uvayi kinkoye nyemenyabe nkonyo Richard Uvayi nana mi sidi ewu Abigail Banahini na mi sidi ewu ye ne makenye Anthony Logojo na mi sidi we eve Michael Wonyo sidi we ne na mi Moses Mensa na mi sidi blave Kofi Raphael Gbenu na mi sidi blave Celestine Koku Nati sidi blave ne na mi Delali Agbek sidi blan ye ne makenye Vinolia Bejra sidi we ne na mi Wanda Dugbate sidi bla nevoreke ye ne makenye Christiana Kumado sidi we ne na mi Vicentia Tony sidi wo Mensa Elias Dodoe sidi wo Emmanuel Poku sidi wo ye na makenye Seiram Kujo Zida na mi sidi bla Togbi teacher emenye enye vagbo le Pan Africa TV leti ton yuvayi medibe master du ogom aba medibe na de enuyo menam mabiebe ekayi alwame katogbo ku na hafi ozana enyagbe yo emuzi eyikofe pogelesi etromegbe atigelesi alofi alo pele yesi pele
ayi kofe okay benye be yi na kofo ayi kofe ble okay le eva wo fe de konu me ekunye na na kusalaga chinye na ne ke vovolenti yeta o mo twoko yo ekufe nko pataw nenye be amashishi ade yikenye duo kata fe huno duo kata fe trono wo lie kpo la siesia yi ta nenye be kpo oglobe nenye be trono kwa mo oglobe kuo ekpo yele mo la se oglobe ekpo gelesi alokpo gelesi kafibi trono ma eku ye ne mako no be ayi de kofa ji hosenye be mi efie o moku na yeta nenye be na fie le dollar le gapopo ma blema wo de na fie mo ala le duoma koyi na de kofa yi kema wo fe trono wo no yeta nenye be fie kuwa o duo o glo na enyamenye ma alo deba mo na nyama glo na be ayi de kofa ta efie kuo yo glo be ayi de kofa ye ne maka ega yiji be nenye bo be alo free alo bele yersia nenye be etele nya ofete glo ko le be na nya no de zigidi wo na bukoku ayo no begbe mo to gbiza se wona de ye ne maka nenye be amoyo mo le be for no view wo no kuwa yo glo na be ayi na kegbe wo no gbogbo na ma ke nenye be devi kui ye wo glo be atro megbe nenye be devi ekuwa yo glo be tro megbe ji hosie nye be devie mechi do tepo yo lebo wado devie mechi do amechichi tinu hafi okuo yeta ji hosie nye be etro gbuglo gayide wo wala ogbo yeta na devie kui oglo be Juliana Pevima etro megbe etwe vai fiebe egbuglo ku nene ma wolema togbi medie ma bia bade miatogbu ha de marital cancer ke wo mo le fie de esro de fe adandodo ple esro de fe mo fe fiade de wono miatogbu premier mama odomi eno odomi vai wo to aje gomocho keke devima wono no alebe ne nyebe nyonu vi wona na oglo ne be awo enuye wo mela wo mako ya twofo nyonu vi temru anyi mo fon kabao oglo gana be awo unake ta enumo to gbi ano le wo gegem le tamane de via fi de via na wachi agbo bi ade sura enya nu gedewu ta mi to gbu menye bi amai sura de gevo wo susuchi onya nu vo afia va le dare atwo wo sura de pe akono kporo nwu wonu aw ko chichi pele no kwa nu yo kata wo no la elekpon na de chifu galo fo de chinke ele be na ekpobe kema de chifu ga no gbo be ekpobe to bi fufu fo de chie fo mela ekpale mele fo mia ala be manya nu ike duo jijone manya nu ike duo jijone manya amoeju otuo afi jijwe ta ko le nyama pete bloma counseling ma ta fi de vie na achikwa echikpli nu mo manya be de ami chichigevo aho 30 years 28 years vo onya nu si anu vo a kafi wa vo ala be soro de fe amese no kakpli to esoro de pe de se de kakpi nya elem ta wo mate atwo wo soro de pe bi ele pore wona elam ye togbu me pam togbi mi mama hofe emia no hofe 70 years e pe bladre ogbo na mbe ke mo hofereka emia toku ta over de ntububua ntwo haku mi no wa hovo va still egale mi esrakpom esia na kudra kpo adu ya nyo ple vovo lanloma bebi amogbogblo mfia be elebo wa dokple ntwububu yike atu ahogo ne hafi susu yeta ono nyama gblo nyebe nenyebe sroku ye ozubo okple ntwade mi podo ye wa hovo ntwade dokplu wa ke ngolia megate na ramentio susu mata ko no nyama gblo be ntwu na tu ahogo ga ke bebi nyebe ne yebi mi no gbe bi emele ntwububu ala ke regodi gban mi biebere ahogode etwidada alo ahogode ekpoto lentia ke gbe bi emele ntwa le ke de gwa to gbo bi na wa hovo hala ele bi ahoke na no alegi no ntane me bo wonu yevo la ne gbe bi emenu yoga godogodo la o gba no fodo na ni chokosira begboji yige le tefema o na menya be time de ga kama kpala be William Klagbo na mi sidi we ato Obed set Jekpo sidi blave na mi Janet Akosu yikenye mama Abuya Evelie na mi sidi bla Evel Vincent Deke na mi sidi we deke Achu
Fiadomo City Wedeke, Mary Asimate City Wedeke, Christian Agbedown City Blaver, Yen Makanye Samuel Mensam Tobizu City Bla Atovoreke Nami, Wisdom Adeji Nami City Wo Margaret Kutani Nami City Wedeke, Yen Makanye Famous Anuma Nanami City Alafareka Winfred